Babunga orang-orang sebiasa bahasa sunnah. Babunga. Bulaku mau masuk surga ngampung ah. Abai jalan letak pas sababan. Mon binian jadi mutiaki amit kelu kalakin ah. Engkau ika puto panjak kak. Ban mon puto kangko ko ambuah. Mon tak puto terus akia. Selaki bah ngocak. Lambu ko puto. Ambu. Saya ngajak. Coba selampas je. Haram jadi. Ambu. Ya makilah pas ada apa sampai sarasar maboro jadi nyam ngeranyam. Tak kok bah ada ya. Tapi seru ambu. Tapi ada apa? Jadi kir orang yang bakon tak baju. Kalau pai lah tahu leja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa arwahil anbiya wal mursalin wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa jami'il ulama'il 'amilin wal awliya was shalihin wa syuhada was siddiqin wal khulafa'ir rasyidin wal a'immatil arba'atil mujtahidin masyayikh sufiyatil muhaqqiqin wa jami' masyayikhina muallimina fid din wa abaina wa ummahatina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa khalina wa khalatina wa qaribina wa ahbabina wa man ahsana wa ahabba ilaina wa lahu huququn alaina wa arwahil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal fatiha khususan lillahi haji Muhammad bin Imam Nungsari tentang syai'un lillahi numul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa Nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa bihi thiqati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam hari mangken kita bersama Ipata pangki boleh ngaku ya lanjutaki kegiatan rutin pengajian malam Seninan. Semoga papon apa saya kelakoh batan kaula ajunan berupa at-ta'lim wa ta'allum lar muka terima ampun Allah. Istighasah sampun dilaksanaki mau ratib atos ratib adat lar muka setajan hajat dari qabul ampun Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala ada ning dalam Al-Quran. Qad aflaha man tazakka. Di dalam ayat selain qad aflaha man zakkaha. Allah ada bu ongku ontong. Jadi orang ontong. Pasera. Orang senyociakin abekna. Nika makin nika abahas masalah at-tazkiyah, abersihin abek. Karena terus terang nika sangat penting untuk kita bahas. Kuleban panjenengan sedaja sehadir pakun teroning dalam ate tetia orang seontong. Niki maka syarat teti orang ontong engki kak dinto tazkiyatun nafas, menyucikan diri aba. Seta oleh nikah bapak ibu ning dalam Al-Quran ngangkep soce aba. Ini kesan nikah ayat. Jadi seepakon sarang Allah eki kak dinto usaha untuk menyucikan diri. Makanya ayatnya Allah Ta'ala ada bu qad aflaha man tazakka. Qad aflaha
man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Jadi orang yang yakin aba berusaha kangkui aberseen aba nika aflah ontong bunga bakal jadi orang bejrah bakal jadi orang yang selamat. Seta oleh panika in dalam Al-Quran engki kak dintoh cenyot yakin aba istilah bahasa kita sok suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Nikah seepakon nikah si bagus iki nikah bagus nikah saya coba nikah saya oleh dilarang cai nyoceakin aba tak oleh nyoceen aba ipakon jelas ya dari mana nikah maksudnya aba makela ampon usaha setiap hari untuk membersihkan diri, jangan pernah merasa lebih bersih daripada orang lain. Jak sampai aroma bersihan benore lain. Mon parlo sebagus aba selalu arasa kotor. Anapa? Karena mon si anya mamanosah kak dinto tak kira bisa lepas dari salah bentusa. Kullu bani Adam khata'u. Ben saben manusia menikah salah meloloh kabeh. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sikus bagusna orang sinyak banyak lopot tuli atobat ka Allah. Nah nikah ibahas sebabnya. Kira-kira ada remak usaha panika ka aku nyot yakin apa. Napa wirid meloloh bisa. Napa tak tedung bisa. Napa syahwat teket bisa. Kira-kira somber ini gede di kamar. Gulawan sampean mau nampak penyakit kudu tahu ke akar permasalahan. Munjan dokter hasil diagnosa di diagnosa ban dokter. Oh dia penyakit di diri dia. Oh dia gara-gara dia. Sebab sampean nikah penyakit nggak nikah saya nggak ceereng teteh. Nikah sumber penyakit dari situ. Lah kira-kira apa makin? Yuk kita bahas. Syarruhu adapun paling cubaan akhlak sebisa ngotoren aba ulang nah sepaling cubaan akhlak sebisa ngotoren aba somberah sepah aba panika kotor eki kak dintoh bungkana diri kama at-ta'amu ialah gara-gara makanan. Anapa di kama jadi topik utama dan pertama karena burlebur nama no sabajat lengakan. Aduh apa? Santren apaan? Awak kawala jak miram ni. Tako ya bejin. Kota aku isroja Apollo kurusro. Jak kanton ni bah tepak tadi pondok kecil. Ini gizi mondok kelas 2 SD, 3 SD, 4 SD, Masya Allah. Jadi mbian jak ngojan pengasuh pondok pesantren benih, pengancuh pondok pesantren. Ini pengasuh, pengancuh. Ngeratanan aja cocok kena-kena. Anak huru lawat-lawat. Jadi gula bila jek teronan di anak ini tahu saya boy pun ya terem. Kita lanjut. Somber seaba kak dinto kotor engki kak dinto berangkat dari deeren. Ini kan kastet deeren. Kastet deeren. Ini kan bahasa masalah deeren haram dia muslim. Ton belaka gelu jelas pun barang haram lah. Jak tahu saya bahas. Kira-kira apa nih? Ayo kita bahas.
Wa huwa minal ummahat. Kakanan nika minal ummahat. Ummahat nika berarti embuk. Mun beda bahasa embuk nika berarti paling berat. Contoh. As-sarfu ummul ulum. Sorab riyah embun ilmu. Wan nahwu abuha. Nahwu ripat. Beraan tadi embuk tebang tadi pak. Nahwu nika ngurus harkat sedi budito. King mun sorab ngurus yada. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Niki bahas kabeh. Embuk begbera. Le nikah minal ummahat kakanan gak dintok somber sepaling bera. Embun. Jadi mon beda orang ngocai bupan cerembun beraan cerembun musibah nih kan. Ambui dalam anak apa polan li annal ma'idata yambu'u syahawat karena tabu kak dintoh yambu'u syahawat tombuna syahwat tadi tombuna syahwat dia beni diri elong beni diri mata ditabu tadi munjan kenyang jan tombu putok jadi mata besi saya tak ngakan tadi tabu ni ka elastis ya sena berembak bi endo sapereng mayu du pereng mayu ya saaring akan sekalian nih teng saare istiqomah deur du kaleh maghrib sahur nih teng ngari berin guru sebulan guru mak pacek kuat dah guru can bulan apa mak kuat kompak sawel tak kompak ada melarat pakai guna mare terasa 6 tahun. Jadi aku pak. Coko comonon. Apa seben? Iya. Tina kok ngambong suarga naka. Can seta apa sah. Waduh. Tinta. Id minha tatasya'abu syahwatul farji. Karena sabab tabu syahwat farji muncul. Mun pasaan make lepat taber dereng bini mun yang siang roh kol 12 mak tadi mikir dereng bini retin jak nyambi abak le tak kuat king mun marin buka anjak tingut dieki guru tombu boleh pun apa entak sang kemon pasaan tak penting apa entar lerme tahu apa mak tahu modal mau dikira apa boleh jat mun pasaan bah beda oca ja abentaan orang setiap pasaan paper tek dentek telasen tanggal setong bulan Syawal 2000 bah ada tombu boleh summa idza ghalabat syahwatul ma'kul wal manquh yatasya'abu minha syarruhu al mal bila kakanan apolong benring bini anika ampon lecek padenga tengki maka ka itu bekal tombu penyakit tengki juga pacek lebur katunya mula tabu ni kenyang pakai katunya lebur bener anapa cok nyari tunya keng kenyang tabu padahal pada debu mun sepikir ben manusia urusan apa sih masuk ke tabu berarti arkena manusia saarkena bereng sekeluar dari tabu si kuning roh tetapi arkena guluban sambian hanya sekitar itu karena apa? Karena yang difikir adalah sesuatu yang mau masuk ke perut berarti harga kita seperti sesuatu yang keluar dari perut. A'udzubillah Allahu Akbar. Tak mundin sape kening keputok. Mundin malam Senin. Mun wah nyombang tong ebang. Kanu sama ajar muni bakal wari bolan de iya jadi. Kan majar akamedu ibu kerajaan telo ibu. Muningenan sunan no. Iki bolan gini kan. Ibu gawe ibu kenapa?
la yutawassalu ila qada'i syahwatain illa bihi. Karena tidak akan bisa sampai untuk melaksanakan dua syahwat kecuali dengan al-mal. Wa yatasha'abu min syahwatil mal syahwatul jah. Bila lebur katunya pas lebur tero alam. Saya ulang, tero opuh pak ngocak mon beni engko ya para keluar dulu mon beni engko ya nika lakon orang mas saboran mon bianten bersabar lain potongan bagi sokiro lu profile tawadu acuran tanda mon sokir mon bada orang sombong gara-gara kesokian pas aromasa ada orang lain ketimbang abad natibi pas aromasa sebisa aben tokun abad natibi orang lain letan di peranan sekali. Apa bedanya dengan Fir'aun? Fir'aun ini wah ngocak Musa anjir mon beni karena engkau ini kenyaman ananiyah. Apa ya ananiyah? Ego. Ya engkau ya rapeng kok bapak sampai engkau orang lain bah tak ada asalkan deh bah engkau lah gini kebiasaan mon orang ngak gini ke hubbul jah orang hubbul jah ni kah arpu ada keng mon orang lebur arpu ada tak ning ba ada anapa ngete sabak budi nyungka aki sabak tengah rok ni lere tak ning ba sabak mandiman ring bener. Maka namun beda masalah, yuk kita musyawarahkan. Para sahabat kain tumun beda masalah wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka itu diselesaikan dengan cara musyawarah. Wa syawirhum fil amri, bermusyawarahlah kamu kepada mereka fil amri dalam satu perkara. Mun olen musyawarah kak ditomon beda masalah gembuli keng mun tak olen musyawarah mun beda masalah katibi tining orang kak ditopekir na tak kira duka mun katibi tanang gun kenikah korang lancar kule ngak makan ni kawat magawat morok mun dek sambian mak nyari lakoh ada orang sekali ibaba gule bah maca kitab syuting bener bah ngiring para teretan petakok ka Allah beda manusan le guru mage orang bah ngocak maka tontak pati beres bagi kiain dadi sakalangkong beda sambian seni kegiyah mun dak semorokah arapa main bal-balan lagi pada tak ini kena simbiosis mutualisme saling melengkapi nyaman kan mun kita ti orang jak bun lebur kubul jah tak lebur id ya'suru kasbul mal dunahu karena akan sulit mendapatkan harta jika tanpa aban kento hubul jah cuci mula jah ini kawan andi anu ni gawat dia mun orang soki kan gawat yang bener yang soki ini tanda ikut tak soki lagi ni ke swarga orang kata tak gawat sangat bedering miskin gawatan ben sesoki gulu mak kasambul bedering miskin gawatan ben ring soki hari kita salib edim bacaan dekat deng si ika benta tetanggen sesoki biar noning tetangga gula ya gun tetangga kuro SD sakan jana gulu mungkin do kuno wampa doraja ya apa dia Kenyak kebanyakan biasa nanti kelenon nak kebanyakan bila lendi tetiring andi kapingat kok arwatang sapopo arodu popo mon tripa aroma jadi belum popo mon drimbo arwa panakan telo popo diburin bah beremba jadi ya selang popo Keng mon tandi dek ringako ada harus sepopon been ya akaton iya masih
Allah tak lebur lagi makin alhamdulillah majlis ni kening pun malam Senin sampian akelui ada sesoki ada semiskin ada pada ning bapa mun tak bek ngada ya ning bapa makilah soki ning bapa ya mun bek ngada iya apa boleh nyaba sejadah kada bencenan iya kengen tani bahasa kibi gula lambu kan ada senyaba sejadah ya apa makai tak nyambi sejadah jak reng raya suci ajri marin san sejadah yak kapah pote kape yang lada remai le toron jak ning tak ning banglo mune banglo gula sasalah engak sampean gula pernah manglo sarapiro pada reng atar sekali dana Allah mak ngampulan dei padahal gula ning leman ngoman gula kebinian muslimatan serapi ni ke mulja malam selekoran ni ke malam mulja ni ke makna bahasa Arab ni ke syarafi berarti bener ngakui serapi keng babak lembuan caan gula cak melening pasar Kolpadung cak melening pasar Pelumbungan gua kali kape kobe gul salah depak kalangker ku ni ke baiding gelindingan alhamdulillah malam selekoran dek ring ater gula bah ngocak ke ni bini curah dek ring ater kobe gula ni bini gula bah ngocak cak singgung meloloi kuah teti berarti tak ning singgung sakale pada muni belai ben bunyi burwa bunyi bu keluarkan dek makin ledek teli la torot ruah beda senyum ano makeluar janteng engki kalampi lampu torot sepenting nilai sedekah cak sandrasan ni roka aros apa seirasanan tak yunceng jawah jadi lanang ya kala manfaat dah pente oleh paju Allah talam yang kakak makai kamu masih kesokan ni todus gak bisa kita pasal nomna waki diriya canteng rah jeno ngalak baju ngalak baju ngalak suh ya Allah mole teng canteng keng je rasan ni je tak yonceng je pangocak makai jadi nyak punya caca Allah lebur salah ngalai okay. Alhamdulillah Allah pon lanjut lagi kira-kira apa manfaatnya mon orang kak dintopah bek lapar tabun tak pati punya deer bekal olia petok manfaat Allahumma sholli ala Muhammad petok setong sofaul qalbi wa nafadul basirah atena bersih mata hatinya semakin tajam berpikir semakin jernih mon kenyang nih apa tak apa dujak ngide bodoh mon lapar pende cerdas pikiran lo cerdas coba mon bahasa anak biar cemerlang engki mon nggak nyangka tak cerdas keton bu engki ngaji elang was dari pengajian alhamdulillah ada tak ngiding apa sakan sehingga pada debu man aja'a bagnahu azumat fikratuhu wa fatuna qalbuhu siapa orang yang melapar tabun azumat fikratuhu tengkih pikirna cerdas wa fatuna qalbuhu dan cerdas hatinya hati ini kebak cerdas Kanjeng Nabi ini biasa telu hari telu malam tak ada biasa telu hari telu malam dabba putra binin Sayyidatina Fatimah sehari semalam ini tak ada pas medebu kapan
Abtin sehari semalam datang akan sekali. Oh iya nak, mai ke rumah. Pai buka rasuknya. Sarung apa nih kak? Senjeng kanjeng Nabi, ilalan senjeng kan itu pah beda beton. Apa rena? Beto kan itu. Apa ban maksud punten? Mun beun sehari semalam tak ngakan, kok lah teluare nak tak ngakan. Pas debu Sayyidatina Fatimah, engki ajunan kuat, abdina kuat, Ali bin Abi Thalib kuat, kompoi ajunan juga tak ngakan. Loh niku pas kerja. Jadi urusan kompoi benih apa? Kebal. Bagian sedian di kompoi ini kan tanyaki. Kuru wamun kompoi yang nangis, segi kiri bini kompoi. Apaan benembun kompoi? Pelak ka kompoi. Kan menodoi patoroin kompoi. Yapsi. Ipatoroin kompoi. Apaan ke Malaysia, ambun ke Malaysia, anan. Alhamdulillah tak lemari sekali. Oleh petong tahun mulai dari Malaysia, mulai dari Mekah, temulai ngempun anak bulu. Embun bah ngocak, corai patoro boleh. Masya Allah, pahi patoro boleh. Sana patoro boleh embun le cermat ngara. I terus deh nak ya, terus produk melalui dia. Aternak sana tetih terakhir dan nak. Duh ya Allah, garmon kompoi lah kan luar biasa. Kau tanya aki sendi kompoi, mon gula yang kita tandi, kita tahu. Mon saya bagian di kompoi, katanya, king kini kemon kompoi neng dua, mon telur korwa, pada lesoge. Wasan lah kompoi pada tungkapi ke konem banar wallah, cok makin kamar pamain bal-balan. Pada ruwet. As-tsaniyah yang kedua, riqqatul qalbi hatta yudrika bihi laddatal munajah. Ate kak ditopas jen tepes dari dosa karena lapar di budin mun adzikir pas merasakan enaknya munajah tormator ke Allah. Mun lapar. Munajah. Malarat laddatul munajah nih kakak. Malarat si pahungku asampung ke Allah nalikan dzikir ni malarat. Mun tak geng beda papareng dari Allah. Padahal hosok ni kemalarat. Allahu Akbar. Reng sebereng sedetik. Edinna. Jon metum jon padha. Aingki jon padha. Terutama bah beda apa jeng sening setien bah bektik antik. Ya bes. Bahwa asyhadu an la ilaha illallah. Ya betul. Kriki apa? Padahal gini ke bener. Tak salah jadi ya. Yang apa? Clear. Apa ada tengkap biru ya saya akerua. Saya senika. Apa tahu dah. Si lucu ni kenapa? Beda perang elang mana bejeng. Apa? Aduh, beda pentalongku. Dai. Selebur muni bini andi anak nangis ambu apa jeng bro? Ambu. Kok apa jeng nang gelu kok? Bojong bro. Tak lemari je. Nikah. Cedan. Kan ada makin akan ni guru apa na bojong bah masuk gelem sarong? Beda kan? Jagi kiri arogen tero tahu ka asal lah. Tin torot. Kurukan paha kertek magi anak dari tang pabrik tor ngajari kan bodoh kuruding YouTube kuru apa jong ikindungi pan ira ti jalan anak engki teret bona penting lagi ya lu jaring anak senomor telo zullun nafsi wa zawanul batar wa tuyani biha nafsu ni kebah turun, jadi turun, sombong ni kebah turun, bator ni kan tanda ibu lain, batorul hak, petepak ben orang itu tanda, wagam tunas bah orang lain melolo salah, abang tibi si melolo pun, malah enam melolo, ibu lain tanda, beda kan, bonya, ibu lain malah
Mangkan mon ben orang seta oning napa je ada debat sampean. Pakun kalah, petong molot kalah. Bahak ngojak sama nega. Janya ada buke pokon lesenikah. Mun lesenikah ni beda remam mun lesenikah. Ibrina hadis, jangan pada tak tahu dia je. Engki Allah. Makana dalam mati. Beda kalimat wa a'rid anil jahilin, berpaling dari orang bodoh. Maksudnya dari mana? Jatin ladinin. Debun Imam Syafi'i, orang ni kamu beda yang putu jak ngojak ence jawab, mun tak jawab jadi lah jawab jan jawab jan sarah. Paham? Lenang. Oh, raja dah. Lenang. Ya bakun bodoh ni kanton ni. Cak bangker pasang. Bodoh. Ni kanton ni. Yo saya tak bakal. Cak Nabi Muhammad andi rasa bakal. Boleh guleban sambil. Bahawa Nabi Muhammad yang langala kah? Mun tak langala dujak kancan malaikat Jibril. Mana? Saya rasa ala benar. Keng tenangan lah. Oh wah gulu ban miandi kancan malaikat. Tak punya manang kapi orang. Tak kun kareng ngocak, babisep. Jak reng kanjeng Nabi sedimin iwak toning Taif ke ento sila salai. Malaikat saja jaga gunung guru toron kapi. Pada bu ngereng pele gunung kak di masa yun cepa. Mata bergegula. Remek. Nabi Muhammad pun tak langkong tikal. Polami ring sepona tak toro agaman Allah. Polami anak ku laku. Senika sampai Taif ke ento si asal banyak penentang. Sampai makin ni ke Taif ni ke di tempat si tadi ring kafir. Islam apa? Barokana Nabi Muhammad. Allah. Keng ulen na pedod tadi. Laisa syadidu bisur'ah. Innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang angkore bunyi orang sekuat apa penting aki orang. Orang angkore orang sekuat ngampet nalikan bekel. Ngampet nalikan bekel. Mun orang tak di bekel sekali kerua beni sabar tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cerelwan, maleng, ngireng. Bersepeda, berdua, pon duda, ya tore. Tunggu. Kita ni berhak melawan kalau memang terpaksa. Yang gitu, teman. Mula terkepok, jak neng sampean. Ocol pakai silat. Langkah 1000 ruang. Buru deh. Keng mon beda kabar kada je alabas tak oleh. Contoh, mbian mulai lagi. Kemarin Bayu maki bentar. Jak mulai lebat temor beda rampok. Kok terus tahu karampok kere. Pas kok pesaki. Tahu le. Kini nyaman bunuh di. Dabun Sayyidina Umar, beda kerombong dari Sayyidina Umar. Tak langkong jak masuk ke tisa kento. Anapa? Punya penyakit tok. Nyari jalan pintas lain. Oh wah pasuk na bahada bu. Ajunan gitu dah mematau hita tepes. Ma bisa. Apa mau nginjal lah baja na mati gara-gara toon mati. Tore lapes. Tak perjanji kata takdir ajunan. Bahada bu Sayyidina Umar. Kula nikah ngalle dari takdir ke coba ngalle kata takdir si bagus. Mangkana sambian mau ngiding beda corona ngamak kenja bah ngocak. Pada nak corona jadi. Penting akibat kok. Allah takut nyulo durongku isolasi dikit apa ngomongan gitu engkau iya saya repot Allah tak tahu deh dikit coba nih pikir mantap tauhid kru sabak kantong jauh caki mun yo caki tak lebur. Nikah, sabar kantor. Orang tak takut, tawakal, sabar kantor. Jaga bentar. Mau digebentar tak lebur. Pak, jelas sih. Sambian ngiding kabar. Jok elawak nih ikol pajung sampai ke dojo nih kepada musibah ngane. Pak gebentaran bian. Pada nak bagi lentun aja. Tahu ni.
sabak kantong. Sabak kantong. Meni sabak ke kantong lebur. Karena yakin itu mantep kak dito bedi colok, bedi dalam pada benar orang. La yakin kayat kursi. Pahlebat di bengkir kuburan. Wala yauduhu hifdzuhuma wala nazim. Wala yauduhu hifdzuhuma wala nazim. Wala yauduhu hifdzuhuma wala nazim. Pahbada kocek lebat. Wala yauduhu hifdzuhuma. Apa jadi? Wala yauduhu hifdzuhuma wala nazim. Sabar dinna ya. Sabar dinna. Jadi tak ikanten. Mangkan kan beda matematika psikologi gitu. Telok tambah telok sama dengan setong. Maksudnya dari mana? Beda telok orang setakoan, ketemu ban orang telok pada takok. Nah sama dengan setong orang bengalan. Ya guru makilakan 6 guru hakikat ring seorang guru. Sebab guru mon beda pengkir kuburan, pah buru setong guru kepir wah. Keng gula sini kak, ring takok aning menjan gula polan tak kepepet. Mon kepepet ada takok manyaman. Eki, gula bilang takoan gula. Sarah. Pah bini gula lahir. Pah tadok se ikan jak ka isambia ke dokter aka bidan buali basah parteker. Pah gula mikir, siapa saya aja kerja tak bocor. Lem. Pah gula engak boy ngajak subriya. Pah usale berdre dok berok sungai ngetek gula. Keng gula mikir, udah mari pah tadok sing ngancai. Elang ni takon. Manggano man kita temu bantin cora acara karo. Keng san lamang kat ntar ke bidan ntar ingkir pikiran. Kok mak bong gitu. Tako boleh ba. Keng kurang ano, mungkin tan mun takwan. Sekut gelur lah. Langan tang tetin TV kan dah. Arabiah annal bala'a min abwabil jannah li'anna fihi musyahadat ta'mil adab. وبه يعظم الخوف من عذاب الآخرة ولا يقدر الإنسان على أن يعذب نفسه بشيء كالجوع. Sudah nampak bahwa adab itu, bala itu, ujian itu adalah pintu-pintu surga. Jadi munjan teki ujian berarti insya Allah jen mantap masuk surga. Kayak tanda dan waktu. Aku nyon jauh dari uji. Pah ngocak dikelan terus nyaman kayak masuk surga sedikit. Masa pah ngocak bangla bang surga wanika ujian. Pah minta ujian ngono. Ya geng bunten yang senikah. Biar kayak ngaji. Mula beda ujian geng ongke gelas. Mumpun la takut ni kawan. Mun beda ujian geng ongke gelas. Engke. Ujian tak lemong ke geng jek budun. Jebudun. Karena tak teman sinau. Ya pun Kesinuddin MZ. Jangan ngocaan ujian. Mun tak teman sekolah. Teti mun sekolah berarti ujian. Artinya apa jeng tak apa jeng. Apa asa tak apa asa. Akhirnya mun lah ngocak. Tuh ujian benih ujian. Cari apa jeng tak apa jeng. Apa asa tak apa asa. Berarti kan tak sekolah. Nu tak sekolah beri na ujian. Berarti gini kan apa? Adab. Paham? Lo mau ngambian ni kan? Macam apa jeng? Apa asa? Pas ternyata sambian ni beri barang tak nyaman. Dah gini keburu saya kocak. Ujian. Sini kan? Lah ujian ni kasih berat juga adalah lapar apa? Amun lapar ni ke ujian. Orang lapar ni ke bakal masuk surga. Napa boleh baca ini ya dipasah maka tak ada benglabang kecuali masuk ke benglabang nyaman royan dur babunga orang-orang sebiasa bahasa sunnah babunga bulaku mau masuk surga ngampung abai jalan letak pas sababan mau binian jadi mutiaki amit kelu kalakin engkau ika butuh penjaga ban mau butuh kangko ko ambuah tak puto terus akia, selagi bah ngocak, lambu, kau puto, ambu, saya ngajar, coba selampas je, haram jadi, ambu, ya makilah, bah tada apa sampai sarasar maboro jadi nyam ngeranyam, tak kau bah daya, tapi seru ambu, tapi ada apa? Jadi kir, orang yang bakal tak baju, kalau pai, lah.
tak boleh je. Alah, ya Allah. Bini ane bajan laki, kayak ngai. Suara ring bini, bade orang lah. Laki, suara ring laki, bade nengi embun. Jadi nggak kira, bade embok. Jadi ring laki ni kutu bagus kembun tibi. Mangkan sambian mon laki na pelak kamatuwa ka kembun sokoren. Jadi mon bade ari beri na kembun keruja ji nyata nyaki. Beki. Beri na berempuan kambu. 1 juta. Apa pun mati dah beri na tidak 1 juta. Tak boleh. Tak kau bah dah iya. Rumah tak kabin benembun. Allah, ring bini apa dia? Mak tak apa beli ke lamben nah. Tak boleh. Kenapa? Sebab mon embuan elatinin ben laki na sampian, maka bekal jejel laki na sampian. Mon le jejel laki na sampian, senyaman sampian. Karena beda dua dosa seben Allah Ta'ala seksana te identiakin sampai ke akhirat. Setong zalim ka orang. 2 trek ka kering sepua 2 nah. Si acara bini ngerti joran aungku kepu. Lagi seger lagi. Acara abrina gembuk lekul. Allah. Salah kongko tak kau de iro sebini. Senoro arisan engko pai beki yang ko ben matua. Ya Allah. Musibah jadi takar. Musibah matua kan. Musibah. Maka nembiana doa mantona terkusba-kusa. Terbersabar. Ini bini ini kata tertireng sabar. Jamin melolo lakoni. Nomor 5, wahya min kibaril fawaid. Napa? Kasru syahawatil ma'asi. Nomor 5 kan dito memecah, meniadakan syahwat maksiat. Mun orang lapar kan dito tak pati laku maksiat. Mari terang akiki buruk. Yang ke-6, khiffatul badan litahajjudi wal ibadati wa zawalin naumi almani minal ibadah. Nomor 6, badan ni bah enteng saat tahajud teman tak pati punya kan. Mun ngakan melolo neng toju ngide tedung ngide apa agentang ngide angang apa tanpa asap jejak benta ben binin lailang ini ke gula nih tanya ke bini gula ini mana benta ben gula datang pengajian aduh lailang elang jejak elesona nih Bang Toyib jarang pulang. Aduh ya Allah. Dan pengarah ini bini kerong ngedak. Ya jalan pengajian nih kak, ya Allah jalan tol sebenarnya kak, tol ngan tol. Enggak malam meniku bener tinggi enggak beri nih kak, ya Allah mentake ngiraksa Allah boleh. Beri ini ke pagi boleh ke pelakpak. Mari duhur dempo temon. Eki. Mari isya ke belika. Belika. Nyaman nanti sana nak ko alas raja. Lah raja. Kata apa alas saja anggu. Lah ni ke kol sepolo, sedep baga sepolo. Sesuai ben nyaman jet sepolo, sedep baga sepolo. Pahli buat nami rapah terus ke dojo. Tolongan datang itu saka pas gula ongke acara mahkol setengah 12 malam alhamdulillah nih dan gula hari apa pidato apa tahajud kiroat Muammar ZA ini ke kiroat sejam setengah Allah alhamdulillah abid ceramah pertama ke Malik Sanusi, wah ceramah kedua. Ada pula, mole alpo, nyari penginapan, bah beda orang ngajak nginep. Tanda pak karo mana, alhamdulillah, bagi ngajak mu tamu yang. Merecan dulu.
setengah dua bah gula ngocak ngaramon kiai yang kep ngitangi ngaraja. Jadi gula ngocak sapa orang apa gula tedung. Wah iki ge. Isang kumoy tamoy na aduh. Tedung gula. Oke, aku langsung ke nyuates, bah beli ke kantor. Kibah makan ya, amorok mbian, bah mangkat kemarin boleh. Kingani kebon. Pola ambil berdua terima tinggi. Mbian lesoh boleh alhamdulillah. Lesuan boleh. Allahu Akbar. Iya berarti kalau sambian sehat boleh sehat. As-sabi'ah si nomor beto ya nyaman deh. Khifatul mu'na wa imkanul qana'a bi qalilin minad dunya. Apanya? Biayanya sedikit. Orang yang tak pati punya ngakan ini seperti ini biaya. Ini seperti kau tak balas dendam kan? Mending bahasaan aja balas dendam. Wah kapi wah ada bahasa nak. Salatu wassalamu alaik. Salatu Allahu akbar. Paham ucap. Takjil. Si takjil. Sani bakal keluar tak bah kolak. Sepereng, takjil sepereng. Mari sini kan, mayu apa jam? Mari apa jam bah ucap. Mayu apa kai? Bah kiburu apa? Arwah takjil. Setiap hari bukai. Allah malam tolo bolo bahongkan tar katang tembangan bahongkan 5 kilo. Pakai siapa? Kulakku bajan ngaji ya Allah. Panaku bentar. Demak kana ibadah. Ibadah apa? Betangi diingkap perban. Naumus shaimi ibadatun. Tedung ring apa sering ibadah. Iya pak ibadah mana? Ngarabi malaikat. Pakai koceng apa samun gede. Aduh. Ya Allah. Menekir-bekir nih bunyian istirahat ketimbang ibadah tadi pagi. Mbian mulai gila nih kah? Bapak Ibu mulai gila mulai maghrib. Tore syokore sampai makan nikah isya sambian tahan bi Allah taala ko dosa. Alhamdulillah. Jadi selamat dari dosa. Mari na mulai sabora dosa kapi. Sabora kapi dosa. Nah, man talabal ilma fakanatil jannatu fi talabihi. Siapa orang selebur nyari ilmu ku laku bakal esari ban swarga. Esari nih benih nyari swarga. Swarga bisa nyari di malam Seninan. Esari tusan dek sekali mari nih. Mole lobar tusan. Laku akabai boleh. Mau temu malam Senin. Allah, ya Allah. Aduh, apa boleh baki sambian ni kan norok malam Seninan ngamakin. Pas sobu ngomor selama malam Seninan ki ajulan. Ilmu nak ya malaki benar potona dikapaki ikirim. Pas tambu sekali kunculun. Masya Allah. Serok norok polom romaken ni malam Seninan tahu kapi. Cok makin malam Senin kirim kunculun. Ya mulai ngaralai. Kok geng norok geng takut selain. Kau bahadir runing bahadir pada saya rai waduh kenje gerong ara waduh mangkana mbian tore kompong kita ipambu Allah jambu ja nika kuli cek bunga nika punya po sepo ya Allah ki ejeb sing ngaji ning jauh mun gula napa loncak kare morok mbian jauh Allah nika mumpah benten tek ikan cer. Berempat nih. Mun senumpak sepeda motor benleng dengan ban bola. Ya apliling berapa kali ya Allah. Jo ibu sabu sakit jen jauh nih. Wah gue tak kenal tak kenal kembian beli kama ada. Jadi mbian nih makin norok sekalian paham bu gue tak tahu ten. Tak tahu jadi nih benih kolom. Jadi murni pengajian, geng muntah yang ini ada pengajian tak bisa hadir ke kita. Tak bisa. Nih kasih ujung, sampang, tang botang, guru tang botang, guru bapak, guru dimin, kuntar ke kantong, oning ke YouTube, terong apuk tiaki ya, kama genteng asli neben food, anda iya ruang. Keluar. Apa tanya aki jadi? Foto ke gula, gentengan asli nih kok.
Njak syuting na bawa jumpa. Dengar Senin Pak tanya bapak, ni kayak itu pun apa itu? Pengajian malam Seninan. Pak norok sekalian. Pak entar pada dulu. Tang lucum dia. Op. Isak. Itu. Dari ngaporan dek senoro. Setelah itu kita ngaji buat malam Senin dua pejago penlola polong penlora jak lora semorok malam Senin di berin kita ia malaki le tambah na boleh jadi biasa ini ujau Allah dari sepora kapi itu dari paling datang ke hajat dari paling dah selamat kapi dari paling dah selamat Masya Allah dari masuk surga kapi dari masuk surga ya Allah. Yo mun sandi santre kanto potran mon kanto pendenan sambil ngirim kan. Terus ketemu banana. Alhamdulillah ketemu banana anak bunga yang biaki nase pakai ada bu kan bodi setong keterangan bunga anak nih kok bunga anak ini kok laku bakal masuk ke setong kenangannya Mandarul Farok kenangan saya bisa bunga ningi swarga ku laku tak kira masuk ke tempat kain to kecuali saya bisa bunga anak-anak anak guru kan ada tek guru ada teh kopi. Kemarin story sasaan embun. Story sasaan. Dua malam terakhir boleh. Ya aku, masya Allah, alhamdulillah. Pokon abak ni kaki bertingkat ni berarti tertiring untung insyaallah. Insyaallah husnul khatimah. Husnul khatimah. Insyaallah husnul khatimah. Hari ngabi kita berempat. Jambian mungkin jat niat mon juga lah alim boleh bila. Toles marah, toles. Cak syuting dah berapa episode je. Toles marah. Ngabi berapa buku. Ica tak nyambi buku. Ya, ya leda iri. Abu, ngabi berapa? Masya Allah. Ngabi berapa kitab. Jadi kebeni kun setong kitab. Mula nyare boleh, buru kaki nyare boleh buru kaki. Polan sampean tak kau busan. Polan mon busan sampean panguca. Mak leda jiri boleh lora. Bian pada tak tahu ki. Mungkin saya baca buru ni kitab Imam Ghazali Al-Arba'in fi Usuluddin. Jadi bermanfaat pada barokat. Okey, sekali tok. Malam Senin saya bakal datang. Usaha aki bisa hadir juga. Keng doa aki gula ternutut. Gula duhur ki buru mulai dari Kediri. Di Kediri kan toh. Itin aja bangit tek sampai. Pak gajah buat iletin. Kebala kada bilang dia. Jadi kanto mungkin gula insyaallah maghrib bala maghrib berakhir mungkin depak langsung ngemurok gula. Gula mandi jalan tak mandi pada. Tak napa dah. Saya tak bau beda AC ya. Jadi gula ke Kediri makabin penakan ke Kediri pagi. Jadi gula ki beda acara resepsi mungkin gula ki sambutan duhur gula mulia ke kantor nabung malam Senin. Insyaallah terselamat ini. Okey, maka subuh bireng etek gitu. Seni tegas jadi Kediri makin nabung ambian. Okey terano. La lentar entar. Pakun beda si morok. Pakun. Bianne pahak tanya, "Ra muslim ni?" Tamma bego tapi itu. Ra muslim ni. Motor bedeng, acara tade masih. Allah jangan tanda ni. Entan gula mau orang insyaallah. Terselamat lagi. Pon sekali toh orang berlangkong yang sawara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.